biar smart kelihatannya. Kita aslinya kan kayak gini ya. Oke, kita tambahkan biar keren gitu. Stabil gak ya? Smart gitu kelihatannya. Halo. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya walaupun koneksinya tidak stabil. Nah, pada kesempatan hari ini Tia nggak buka video yang lainnya. Tia hanya ingin membaca Nguacan Cerpen Bali. Asik. Nguacan Cerpen Bali, Cerpen punika memurda kampih ring kesisik. Nah, Titi yang ambil ring blog Desa Nyoman Widyastini ini pupulan cerpen lan satwa Bali. Walaupun pada kesempatan hari ini belum ada yang mendengar kayaknya ya. Tadi dulu. Matiin dulu sebentar. Maaf, tadi koneksinya sedikit terganggu. Sekarang saya akan lanjut. Sesama yang udah gabungan ada Irnayanti 94. Kampih di kekisi. Ujane marepesan kampih ring kesisi ampura jadi malu. Punyanda, terima kasih. Tiang seni mangkin jadi lanturang antuk nganggen bahasa Bali nggih. Mohon didengarkan. Ujane marepesan nget, ketelan yeh cap-capane nu ngucicak nependon kayu ni ane tuh. Di kengkene mesriok munyin yeh don kayune ketempo angin ngawe jerih. Sepi jangkrike alah keteben, langite mesriak sayan galang. Di tengah pasihe madewarse ningalin ada jukung puntang pantige teken ombak. Sayan mekelo, sayan ngesisian nganti kampih di samping pondokane. Tenjangkayan madewarse nyagjagin, nanging ane tepukina di tengah jukunge tuah lelipi gede, malingkehang ngebekin jukunge ento. Awak lelipine lemet nanging matan nyane clear-clear, kijepane luyu tur layahne selap-selep. Gitu kayak no. Ban jejehe madewarse melai melipetan, nanging batisne lemet, ngetor ngilegil, meselosan tuara nyidayang metindakan. Lelipine bangun, tur megeros makin madewarse, rasa tanpa jiwa, nyemleteg awak madewarse, lilite ban lelipine. Bungut lelipine enggang, gigine rangap, maswit munyene nagih nyotot. Gitu kayak lilitan sayan tekek mekeretan, angkian madewarse sengal-sengal, meh-mehan nyat, nadak sare galak lelipine purne, lilitane ten bine buka tukang pijite ane mecik batis muah awak madewarsane.
Ye, suksama kari melajah nih ke. Tan bina buka pijitnya macicet. Ngeres layah nyilapin cunguh. Gitu kayaknya. Ngeres layah nih nyilapin cunguh. Pipih lan peninggalan wade warsane. Lelipine sayan samar. Saru tur sirne megenti dadi anak jegek. Madewarsa bengong ngatonang rasa-rasane ten ketepuk teken anake eluh ento. Sing jelen tuah luh surat ning timpalne mas sekolah di Sloa Saraswati. Bungan kelase nanging masih bunga kenahne Madewarsa kengken dadi dini luh. Pitakone Madewarsa tumuli ngelut luh surat ning. Sakewale luh surat ning magembras melaib tur mecebur ke tengah ombake. Madewarsa ngetut buri tur milu mecebur ke pasih lakar nulungin luh surat ning. Nanging lacur gedublag. Madewarsa ulung uli pesarian kebeten longan sambil ngelut galenge. Oh ngipi. Kaden je saja lu surat ning teke gitu Madewarsa. Ngereng-ngereng sambil ngurut-ngurut gidat nih sane bencol niman sendi di pondok nih. Ia bangun tumuli ngampak jalanan pesu kenatah nih klebat klebit ngabo senter. Ombake gebiar-gebyur megulungan nganti ketisine teken kenatahe. Bulan purnamane nedeng tajeg lum-lum gading kedepan damu muah yeh ujane di don kayune pekenyahnya cara manik banyu kesunarin teje sang yang rate. Ditu laut Madewarsa ke pesisin lokin jukungane takut yen anyudang ombak. Aku de bane nyayaga yang jukunge ento. Ane mare telu bulan beline ngangon kredit Bank Rakyat Indonesia. Madewarsa mula urati mulai jemet megarapan. Dua pesan pantes dari tuladan timpal-timpalne di kakise ento keranane iya pilih teken timpal-timpalne dari ketua koperasi nelayan Minawardi dari klian truna-truna di Banjar Candi kekisik sesukat iya jumah jadi tusing ada truna-truni nganggur ngecelen siap, ngelut entut di dagang tuake, mesandekan, ane ngelah geginan demen ngalih be ke pasih, mekumpul bareng-bareng di koperasi Winawardi, ane megai kecarike, mekumpul di ulun subak sawirah jani, subuh ngelah balai paruman subak, toko subak tur lumbung penyimpanan padi druen subak. Krama subake ane tusing ngelah bibit kekurangan sangu muah ane ngelah gegayan nada dadi malu yilih padi utawi beras di lumbung subak tur sangu muah ane ngelah gegayan apang mulihang di sud manyine asik. Mekejang ento saking pituduh tur penglaksana Madewarsa ngawit ulin rerincikan piuguman Banjar nganti pauman saje pangit bane ngingketang apang mapi kenoh angon ngewangun desan yane. Sing je pocol ia mesekolah di IPB Bogor ya dia pin tusing nganti pragat sawireh kekuangan sangu. Perbekali aja camat Mekejang nyayangang Madewarsa entut teawanan di Lembaga Sosial Desa LSD ia masih jadi pengurus ngisiang seksi kepemudaan truna-trunine pada girang mau olahraga sebilang Banjar ngelah lapangan poli, lapangan bulu tangkis, meja pingpong, terus teke drama suang-suang. Nanging arepan ke sisi Mekejang trunan-trunane anut dadi abesi ento awanan Pak Perbekal aluh nginterang desane nyujuh ketreptian lan kelanduhan gumene. Apa buin pramuka lan persatuan pelajar setate dadi contoh tuladan. Nangun kertaning gumi saling asah, saling asih lan asuh. Mekejang ento tuah Madewarsa ane memucukin. Nanging liu masih bajang-bajangi.
Pekrimi ngomong ngudiang dadi kayang jani Madewarsa tonden nganten. Yen uli tetek titik jejeleg lan gobo mula bagus. Yen tuah mirip subet long dasar tiban. Yen gegae iya suba ngelah gegisian care. Tegal asikut tur maste iya bareng ngalih be kepasih mirip tuh sing lakar keuangan sangu yen pada merobe ngajak kurenan teken panak dadul imbuhina teken meme buin aukun sawireh bapane suba mati yen ada bani nakonang buat ento teken Madewarsa setate ia nyautin ban kenyi manis tiang sampun masuk keluarga berencana rencanan tiangi mare teken Riki buin pidan ya sampun tuk-tuk sekrena sinah tiang lakar nganten. Mangkin kangwang ane dadi gegelan tiang tuah jukung. Tambah bola. Liu gati gitu. Terus yang merasa Madewarsa saget teket di beten nyuhe, tongos jukunge pelaksana mecang-cangan, dapet tange jukunge pada megaburan oya ombak. Aget masih tusing ada ane rusak rahat. Amung betek kantih-kantihne dogen ane keles. Kelebetan sentere Madewarsa paling sledat metekin jukunge 1, 2, 3, 4, 5, 6 nganti selikur. Bengong iya sawirah jukunge mekejang liune selikur lebih buen abesik. Mare iya ngenterin jukunge ane macet bara jek inget ya teken ipiane ibusan persis sing adelen yang abede jukung pesiar macet bara memerek Drupadi HBB Sanur layarne set suranting tiang lung dayung ne ento atugel kantih ne anu abesik tur kenehe Madewarsa bingung nagih melaib mare inget ken ipian yeh dijukungi ento misi lelipi gede. Nanging yang inget teken luh Suratning dando tindakane lakar nyagjagin. Tahu-tahu saget dingehe ada anak meduhan di tengah jukunge. Berarti mimpinya ya sesuai dengan apa yang jadi kenyataan. Ia diapin runtag tur ketar-ketir takut Bayuni nanging Madewarsa masih nyagjag makin jukungi ento sambilang ngendihang senter nih saja. Di tengah jukung ngedapat tangga ada anak lo nyelempang lemet metegul nanging num angkihan. Dan ngitung baye pekewuh Madewarsa ngelesin tali penegulan tur sehase nyangkol abane ke umah tur jelempangange di pesariane. Bajune kelesine tur gantine bahan kamben lan anduk sane anget. Sube keto mare urute bahan lengis anget-anget sambilange ngelingling nyen sujatin anak lo ento. Mekesiap Madewarsa mare kene bahan ngingetin yen anak lo ente tuarelen tuah luh Suratning. Tumuli melahange nyaputin sawireh iya jani suba inget teken awak. Pliat nejoh sawat munyene seret alah ceku. Dijet yang niki. Sire olas nolongin tiang. Aduh, setan kamu, bangsat kamu, pengecut. Bani nih teken anak lo dogen. Gitu saget lu Suratning nyerit sambil ngerejet nagih melaib. Rasa tangkah Madewarsa sedih ninggalin kehanan lu Suratning buka gitu. Lo, melahang malu bayune. Lo dini di pondok tiangi beli Madewarsa di kaki si. Ina malu ne susune apang teg-tegan bayune gitu raos Madewarsa sambil ngemekangan. Sambil makin luh Suratning nginem susu. Kerasa teg-teg bayune tur serdah peliatne mare tatas bana ninggalin
Sesegukan nekep muani sambil ngemes sesambatan. Oh beli made, matiang tiang beli. Napi puaran tiang nu hidup setata nandang jengah di jagate. Tiang jat meniste, letih tur letuh. Napi puaran tiang nu hidup setata nandang jengah di jagate. Busan-busan ngawe sakit hati lan sengsara belini. Jani buin belian yang ngurip tiang. Nam pedang tur nuduk sengsaran tiang dogen. Pantesan tiang mati. Oh beli, matiang tiang beli. Kito munyin lu surat ning. Lantas meserot uli balene nagih pesu melaib. Nangilang. Enggalanggi siange teken madewarse. Lo melahang jemalu kena luhe. Teg-tegang. Ada kedalumuk buka ngamulang sapute uwe. Jani melahang tuturang apa wiwitane dadi luh buka kene metegul dijukungi. Keto raos madewarse samilangan negakang luh surat ning di baliane. Luh surat ning nyeritayang kehanane buka keto samilangan ngeling siksikan. Sesukat memi bapak tiangnya mati ya nyubang lahar Gunung Agung. Kena tiangnya sedih kepati-pati. Beli made ane gumanti lakar gelantingin tiang mase. Nyelempang utah bayar kena polera di rumah sakit. Kadang tiang tusing lakar hidup buin. Entuk ranane tiang lalu pati. Luas ke Jawa ngajak imolog aning ngak megawe di pabrik gula. Ditu tiang keterima dari kasir pabrik. Di serikat buruh tiang dari sekretaris subsi. Gaji lan pangan kinom cukup. Penganggalan eteh-eteh payah secara janine masih cukup. Tiang kari bajang lan imolog kari truna. Eteh payasan cara hidup dadi abesik tusing perlu ngenahang umah gede-gede. Apa buen di kantin pabriknya tetep sediange dedaran lan inum-inuman. Sat-satan tiang subuh mekuraman ya dia sat-satan tiang subuh mekuranan ya dia stun tonden. Ngan sat-satan tiang mekuranan ya dia stun tonden nganten sawireh tusing tahu tusing perlu tahu adat agama encen ane melah tusing tube percaya teken widi ane tusing nyidayang mang kesenangan tusing nyidayang nulungin bapan tiange lan memen tiange anyundang lahar nanging tusing mekele pemuputnya masih buyar. Tugas G30 SPKI nih kejang timpal-timpal tiangnya mati. Keto masih imolog mati becacah di tukade. Tusing nyidayang nulungin awak nih pedidi. Tiang melaib ngilangang awak. Terus keseririt nutup tuan haji yang nuduk tur ngangon tiang murid ngaji. Ditu tiang man tutur agama sembahyang nunas leluputan. Bandung dosan tiange keliwat tur melaksana ane melah nganutin pitutur agama. Nanging lacur duga selino gede tuan haji lan panak somane mekejang mati teteh umah. Tiang dogen ane selamat sawireh kebenangan tiang ten ada jumah. Sawireh sedang ngumbah di telabah nih. Sedih tiang tusing dadi ban tiang nanang. Asing lantingin tiang mekejang empa. Sing ada buin tongos tiang mesayuban. Asing enjekin tiang. Tanahnya mecelos. Tiang angsap teken awak. Tahu-tahu maret tiang ingat teken awak tiang subuh di rumah sakit gila Bangli. Mekelo-kelo tiang bange kebebasan dadi metulung di pawan sawireh tusing ngelah nyama beraya. Yang ketujuh dina minggu ada pendeta nemang tiang ceramah agama nuntun awak tiange apang ingat teken
Ide ingat teken keagungan Tuhan, iraga dadi manusia patut sabar, eling tur mebudi luhur, selanturnya nih tiang ajakin ngonyong di umah Pak Pendeta di Denpasar. Majumu buin riang rajin sembahyang, makejang saat maka di pengipian rasane. Hidup tiangnya ani subuh-subuh tan bina cara igel-igelan wayang di kelire. Saking piduduh Bapak Pendeta lantas tiang man gegayan di poster. Ditu tiang mekenalan ajak timpal tiang bareng megae Madan Edi. Tiang subuh ngerencana lakar nganten tahun 1908 ulung dasa utawi 1980 niki. Sesai tiang sembahyang nanging bagiannya tusing dadi alih, lacure tusing dadi kelidin. Dugas linuhe barang mekuren lah jan tugas linuhe ane nguya ajuran diseculike di desa-desa lenan di Karangasem, tahu-tahu nih di mati teteh tembok sedang megelut ajak madirin-rin dagang kopi ane bareng man sumbangan kembula medagang uli poster to. Duh kita mah bare kena tiangi hilang kapiolas. Tekian kehanan anakin nandang sengsara, kelangan umah, panak, somah, lan artebrana. Sawireh ada dore, cara ane nyakitin kena tiange. Di kuta tiang hidup uli ngandalang kapiola stories ane ngajak tiang ke memai jadi juru bahasa. Di kengkene tiang masih ngadep barang antik megobot togog, keris, kain-kain apang ada angon tiang sangu tur nyewa kamar. Kebatak ban basang seduk nganti lampahin tiang ngadep torisi ganja, canduk, hotel-hotel lan desa-desa tongos torisi nginep. Tiang tuh sing ngitungang buin encen ane Madan gegayan ane ale lan ayu. Pokoknya mapi koleh tahu-tahu napi ane adep tiang ketangeh bahan polisi ne tur sahasel lakar ngejuk torisi ento ani di penginapan. Peteng ne ento tiang nginep ditu sawireh lakar ada rencana nekayang barang uli kapal. Tengah lemenge tiang ajake menek ke kapal ane melabuh di tengah gati, teket di kapal tiang pusing bange barang lakar adep nanging sahasel tiang perkosa nanging sahasa tiang perkosane saling genti nganti tiang engsap teken awak. Maro tiang inget teken awak tiang di tengah pase siram-siram teken ombake nanging tiang tusing dadi siksikan sawireh liman batis tiange mategul. Peteng det-det hujan angin duga se ento nanging munyin jukunge dingah tiang ngerembet di batis tiange nyirayang yen jukunge ane angon tiang ngangon mesin. Tiang bingung inget tiang teken penadin tiange duga se enu jumah rerad-rerod ngajak beli maturan ke pura dalam. Hidup lan matine patut serahang ring ide sang yang widi. Keto taen beli ngorahang tiang. Ento awanan tiang pules. Kidemang tiang matan tiange sambilang nang dingin lan basang seduk. Nganti beli nuduk tiang ngajak lan nguripin tiang buka jani. Nah, jani serahang tiang awak tiange ane kliwat niste agung dosa setate ngewe repot beli dogen keto tutur surat ni sambil ngeling sigsigan mekelo popa di pabinane gitu sih. Nah, jani serahang tiang awak tiange ane kliwat niste agung dosa setate ngewe repot beli dogen gitu tutur nih. Madewarsa kangen masih ningahang apa ane orahang teken lu surat ning. Sambilange ngusuh-ngusuh sirahne lu surat ning. Madewarsa mau pitutur. Jani sud malu ngeling. Sujatine ide sang yang widiwasa
saking asung kerta warunugrahane ngampil hang loh dini apang matemu buyen ngajak beli. Pengalaman lohe budal ninggal desa kememai ngerasa yang panes tis amung make jelarang apang luh percaya teken kagungan ide yang widiwasa. Apang ingat teken leluhur ane ngardinin iraga. Apang bisa ngardinin hidup numitis dadi manusia mula ngabebekel suang-suang. Maka bukti pala karma iragani dugas ento ane sube-sube sing ada anak len lakar mumponin jele melah pemulan ideweke ento awinan iraga jani patut melaksana ane rahayu angon bekel kayang kawekas. Matin hidup rahayu ale tandur ale puponin kita masih ngalih kebagian tusing lakar sempurna yen iraga ngaptiang sadrase minria ngutamai yang rajah muah tamah ngisinin sadripu jani pelajahin ragane ada paling kanti pacuh nyamat rasa ide yang widi ane tuara adil. Nah mumpung enu peteng pesariang malu ragane loh buen mani beli kal ke desa ngelapur nepukin loh kampeh dini apang ane ngelah jukunge lan penginepane tahu kije durat make magedi loh patut dadi saksi kita munyen madewarsa saha nyerikang sundeh tur nyempang di sisin loh surat nih peteng sayan sepi nanging geduran tangkah sang kalih ane maro metemu sesubane mepasahan mekudang-kudang tahun titir mulisah patuh kadi omake sayan megisah osah nyidur pesisin karikisi. So sweet banget. Ya ampun, namanya jodoh ya, walaupun kemana-mana banyak petualangan yang dilakukan oleh si perempuan. Tapi ada nggak ya laki-laki yang seperti itu walaupun sudah apa yang dilakukan oleh si wanita, si laki-laki itu bisa nerima dan masih rasa yang dulu pernah ada di dalam hatinya itu masih tersimpan dan mau menerima kekurangan si perempuan. So sweet banget. Iki di dene sarang sami suk sama sane sampun nyarengin titiang walaupun mungkin banyak yang tidak ngerti apa yang saya ucapkan tapi semoga bisa bermanfaat. Dari sini saya bisa ambil kesimpulan hidup, mati, dan jodoh itu adalah sudah digariskan ya. Kita tidak bisa menyalahkan apa yang terjadi di dalam diri kita itu adalah kesalahan yang di atas. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini karena sudah selesai istirahat. Saya tutup untuk ngaturang pramesanti. Jangan kangkung ngaturang kapura, kirang langkung titiang nunas pengampura. Igusti ayu destuti bekul masa manis ayu widara gunung ngelungsur mau pamit dumun. Pradewenten iwang titiang lungsur gang rena pengampura. Puputang untuk ngaturang pramesanti. Om Santi 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 Om. Dadah.